Rutahizamu Kylian Mbappe yanditse amateka yo kuba umukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi mu mikino y'igikombe cy'isi yo gukuranwamo, aho yafashije Ubufaransa gusezera ikipe ya Suwede muri kimwe cya 16 kirangiza bayitsinze ibitego 3-0. Igitego muri buri gice cy'umukino byatumye Mbappe ageza ibitego 10 mu mikino yo gukuranwamo mu gikombe cy'isi, mu gihe kuri ubu anganya ibitego 6 na Lionel Messi mu irushanwa ry'uyu mwaka. Mbappe yabigezeho mu mukino wa kimwe cya 16 kirangiza wakinnye kuri uyu wa kabiri guhera saa 5 z'ijoro muri MetLife Stadium muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu mukino Suwede yatangiranye imbaraga ishaka igitego hakiri kare binyuze ku bakinnyi bayo barimo Antoine Elanga. Gusa ntibyatinze kuko Ubufaransa bwaje kwiharira umukino ubundi burasatira cyane. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yakomeje gukinira imbere y'izamu rya Suwede. Kylian Mbappe na bagenzi be bagerageza uburyo bw'igitego. Mbappe yatsinze igitego kitemewe kubera kurarira atera ishoti rikubita igiti kizamu, ndetse hari naho na Mike Olli yagerageje uburyo buremereye ariko umunyezamu wa Suwede aba ibamba. Byasabye gutegereza umunota wa 45 Kylian Mbappe afungura amazamu ku mupira yahawe na Ousmane Dembele. Mu gice cya kabiri Ubufaransa bwaje gushaka igitego cy'umutekano ku munota 53 Brandon Barcola agishyiramo ku mupira yahawe na Michael Olli, mu gihe ku munota 74 Kylian Mbappe yatsinze igitego cya gatatu ahawe umupira na Michael Olli. Umukino warangiye Ubufaransa butsinze ibitego 3-0 bwerekeza muri kimwe cy'umunani kirangiza, aho buzahura na Paraguay ku wa gatandatu tariki ya 4 Nyakanga 2026. Indi kipe yageze muri kimwe cy'umunani kirangiza ni Norvège yatsinze Cote d'Ivoire ibitego 2-1 isanga Brazil muri icyo cyiciro cya kimwe cy'umunani kirangiza. Reka tugaruke hano iwacu mu Rwanda tubabwire ko ikipe ya APR HIK yagukanye igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya mbere muri handball nyuma yo guturuka inyuma igatsinda Mukeba Polisi HIK imikino 3-2, aho umukino wa gatanu wakoze ikinyuranyo warangiye ikipe y'ingabo z'igihugu itsinze ibitego 31-29. Ni umukino wabereye muri Petit Stade Amahoro i Remera ku mugoroba wo ku wa 30 Kamena imbere y'abafana batari bake bari bashyigikiye amakipe yombi. Polisi HIK yari yabanje gutsinda imikino 2 ya mbere muri 5 yashobokaga muri playoff zo guhatanira igikombe, ariko ubwo yashakaga intsinzi ya gatatu mu mpera z'icyumweru gishize. APR ihita yihindukana ku wa gatandatu no ku cyumweru amakipe yombi anganya intsinzi 2-2. Ku wa kabiri nyuma y'imikino 22 ya mbere amakipe yombi yanganyaga ibitego 11-11, ubona ko habuze ifata iya mbere mu kuyobora umukino wari ku muvuduko uri hejuru ndetse urimo ishyaka n'imbaraga byinshi. Imipira 2 yakuwemo n'umunyezamu APR Uwimana Jackson yatumye ikipe ye ibyaza umusaruro amahirwe yabonye ijya imbere n'ibitego 14-11, mu gihe igice cya mbere cyarangiye iyoboye n'ibitego 16-14. Igice cya kabiri cyatangiranye impinduka ku ruhande rwa Polisi HIK yahise izamuka ifata APR zinganya ibitego 19-19, ariko ikipe y'ingabo yongera guhagarara neza mu kugarira. Brian Wahuka na Rwamanwa Viateur bafashije APR HIK kuzamura ibitego igira ibitego 28-24 mu gihe haburaga iminota 13 ngo umukino urangire. Ikipe itozwa na Bagirishya Anatre yakomeje kugenda imbere ya Polisi Yanabanganyimana Antoine igerageza kugabanya ikinyuranyo, ariko umukino urangira APR itsinze ibitego 31-29.
Igikombe APR Hiki yegukanye ni icya kane mu mateka yayo mu gihe polisi yashakaga kwegukana shampiyona ku nshuro ya 11. Ikipe y'ingabo z'igihugu niyo izahagararira u Rwanda muri shampiyona nyafurika ihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo izabera muri Angola muri uyu mwaka. Shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagore yegukanywe na ESC Nyamagabe itsinze UR Rukara ibitego 40-23, mu gihe Mutenderi TSS yegukanye shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu bagabo itsinze TSS de la Salle ibitego 31-24. Turabashimiye ko mwaduteze amatwi, turabutsa ukanda subscribe kugira ngo komeze mudushyigikire nako kiye tubagezaho amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Hongera iyo tamu rudatama ahubwo rutarama. Ciao duhurire mu makuru yacu akurikira.